Ватан неден башлана, ана суту топрақтан, сырлы алтын бешіктен, баба деде рухындан. Ватан неден башлана, чөлде оскен қорайдан, ocақтакы түтінден, чөчәмиден, торғайдан. Мераба, урметлі селесі Керчектен де ана юртымызның бір көшесі, мұнда ilk сефер келген инсанларны айрете қалдыра деп айтсақ, янылмамыз. Бүгін есе тарих іздері программасы Бүйік онлар қасабасындадыр. Бүйік онлар Бұқырым чөлінің мерkezінде ерлешкен бір қасаба. Умумен алғанда, Құрман районында тек 2 қасаба бар. Бұл Құрман Кемелчі ве Бүйік онлардыр. О, аман-аман Қырымның мерkezінде ерлеше. Мұнда Құрман районына қадар 25 километр, Ахмеджит шерінеже 43 километрдір. Ондан да башқа қасабада элеваторная адлы деміржол станциясы бар. 1952 сенесінеже станция Бүйік онлар адыны ташы еді, ама бүгінгі күнде оның янында элеватор ерлешкенінден себеп ады элеваторныйға чевірілді. Бүйік онлар қасабасы 19 асырның 70 еларында деміржол құржылығының бірге фаал инкишаф етіп башлады. В 1985 году здесь проложена была железная дорога. Железная дорога, которая соединяла станцию Лозовую и Севастополь. Естественно, она проходила здесь по железной дороге. И здесь возникла станция. И эта станция получила название Бүйік онлар. Почему она так называлась? Вы знаете, очень много версий по этому поводу. То есть, говорят, Бүйік онлар, оно называлось так в результате того, что это был уже хороший населенный пункт. Здесь было несколько семей. И был один из местных жителей, который имел мельницу. И мельница, понимаете, онлар. А Бүйік большая мельница. Поэтому с близлежащих окрестностей сюда приезжали, в основном, конечно же, приходили, для того, чтобы посетить эту мельницу. И на этой мельнице мололи муку, то есть мололи пшеницу, получали муку и использовали ее в хозяйстве. Арби топографик харитасында 1817 сенесі шу ер онлар адыны ташыған. Вемында эпосы олып 17 азбар қайт етілген. 1842 сенесі азбарларының сайысы чоқлашып 28-ге же еткен. 19 асырларының екінші ярысында мұнда 25 еу қайт етіліп, 155 инсан яшағаны сайылып чықыла. Көйлілерінің чоқысы ер ішлерінің оғраша екен. Шымдылық ісе Бүйік онлар қасабасында 11 бинге яқын адам яшай. Бүйік онлар қасабасының ең қиметлі ері 1993 сенесі ескі мектеп ерінде құрылған бірінші Қырым милли мектебідір. Бұл ерде мектеп açmaq үшін пек чоқ әрекет yapılғандыр. Исмаил Гаспринский адына Бүйік онлар милли мектебінің бірінші мудиресі Альмизетовнаның айтқанына көре, шу мектепнің açılmasында жемаат эрбаплары, ана бабалар, ожалар иштирак еткендер. Алынacak бина пек ескі олып, оны алынмасы да пек ағыр олған. Соңыра есе пек чоқ тамир ішлері кечірілген. Тамир ішлері сонына еткенде, енді сентябрь айының соңы еді. Шунын үшін қарарнен 500 бала тамам шу вақыт бірінші кере оқуны башлады. 1997 сенесі ise мектепке улу эрбабымыз, марифчымыз Исмаил Гаспринскийның ады берілі. Мектепнің esas вазифесі ана тілімізні сақлап, яш несілге урф әдетлерімізні үгретмектір. Бүйік онлар мектебінден сон ise ватанымызда да дигер милли мектеплер açылып башлады. Мектепнің белі мезунларындан бірілері бұл Эрнест Прытыхов, Шафика Татарисова, Асан Хайридинов ве Зарема Падай.
Мектепнің esas gayesi bu tek Kırım tatar tilini bilgen hocalarını yetiştirmek degildi. Os ana toprağını can yürekten sevgen, işine büyük mesuliyetle yanaşkan, yaxşı insanlarını osturmektir. Büyük Onlar kasabasında 1994 senesinden beri dindaşlarımız için Kerim Camisi öz kapılarını aça. 26 yıl evvelsi kurulgan bina yıl-yıldan hep güzelleşi. Kasaba sakinleri ise öz camisini abadanlaştırıp sık-sık temizlik yaparlar. Yukunç hastalıktan evvel camiye çok adam keliydi. Ballar Arap urufatında yazmakını ve Kur'an-ı Kerim'ni okumasını öğreniydiler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Cemalarımızın hayrı bereketi üzerinizge olsun. Büyük Onlar kasabasının Kerim Cami şerefine hoş geldiniz. Cemalarınız hayrı olsun tekrar. Selamlayayım, muhabbetinin selamlayımız sizlerini. Bizim camimiz geçken asırda 1994 senesi kurulgan. Bizim baba dedelerimiz endi Orta Aziyadan qaytıp kelgen son os dinini unutmayıp, tilini, urf adetlerini unutmayıp, en birinciden elbette sağ olsunlar Allah'ın evinden başladılar camiler kurmağa. Çünkü ibadetsiz hiçbir Kırım Tatar'ın yaşayışı hiç de geçmez. Her gün, her bir Allah'ın gününde biz hem abdest hem namaz, 5 vakit namaz kılamız. Hem de Cuma günü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor. Estağfirullah. İzanudi li salati mi yevmil cumu'a feshav ila zikrillah. Sadakallahu lazım. Yani Cuma günü ezanı eşitkeniniz zaman Cuma'ya camiye çapınız diye acele etiniz. Onun için bir cemaat olarak, topluluk olarak biz bu mübarek camimizde cumalarımızı geçiremiz. Hem de yukunçluk hastalıktan evvel bizim camimizde Kur'an dersleri de veriliydi. Tecvidle alakalı hem de Arap harflerini de öğretiydik. Hem balaçıklar katınaydı hem de bayağı yaşında bizim ağalarımız, emcelerimiz geliydi. Allah hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'le Allah kitabını okuma, öğrengen insanlar çok oldu. Buna elbette biz sevinemiz, kuvanamız. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri bu yukunçluk hastalıkını tez günde tez saatte bizlerin böyle kurtarıp bizge de derslerimizin devam etmeye inşallah nasip ve kısmet eyler. Hem de geçen sene biz maalesef iftarlar bu camide verip olamadık. İnşallah bu sene Allah-u Teala'dan böyle cuma günlerin bir anı var. Allah-u Teala di Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle di. Böyle bir cuma günün anı var. Dualar mutlaka da kabul edili. Biz de dua etimiz. Allah-u Teala bizlerin bu hastalıktan tez günde tez saatte kurtarsın diye bu sene, bu yılda inşallah güzelce iftarlarımızın berip Ramazan ayımızın da geçiriyik. Hem de gelecekte bayramlarımızın inşallah. Elbette. Hepimiz şu aydın günlerini görmege umut etemiz. Cemaatimizle beraber mukaddes Ramazan ayında güzel iftarlar yapıp, orazalarımızı tutup, bizim dini bayramlarımızı geçirmege arzu etemiz. Bilgenimiz gibi, Büyük Onlar kasabası os istidadlı yırcıları ve oyuncularının bellidir. Onların sanaha birinci çıkıvı tamam bu medeniyet evinde olgan. O, Sovet hükümeti vakıtından kurulgan ve tamam şu vakıttan berli. Bu yernin hadimleri, kasaba sakinleri ve onların medeni, ruhi inkişafı için ise koşup kelgenler. Böyle etip Aydar Köpединов 1994 senesi Orta Asya'dan ana toprağına ve tamam Büyük Onlar kasabasına kaytıp geldi. Mında o milli mektepte Büyük Onlar nurları tögereginin reberi olup, yerli medeniyet evinde de debüt halk vokal stüdyasına başçılık yapa. Hocanın mezunları arasında Hasan Hayreddinov, Şafika Tatarisova ve Raziye Sitablayeva var. Şüphesiz bu insanlarını bütün vatanımız bilip gururlana.
Эбете чалышып башлагандан соң вокал тоо кереги түзүлдү. Yavaş çalışıp başladık. Elbette o yıllar pek kıyınıydı. Tamam koçup kelgenimiz 25 yıl oldu. 25 yıldan beri elbette çok konsertlerge, böyle festival, konkurslarga iştirak etemiz. Tap Астраханьга қалғанда анда да барып келдік. Анда да біздің мәдениетімізді көстердік. Халықара фестивальдер, более всероссийский, более Cumhuriyet фестивалі, hepsine барамыз. Аллаға çok şükür, көрсеңіз, мына более çok грамоталарымыз, медальlerimiz бар. Elbette біздің milli проектlerimizde iştirak etemiz. Bu tatlı ses, bu canlı ses. Gariplerimiz de бар. Onun için қуанамыз. Чалбаш Адили, Сервер Карабаев, мелерімінде. Қызмет етсе бұл жылда тырышамыз, iştirak etmеге, қызмет etse көреді, иншалла. Medeniyet evinde halk ve zamannevi oyunlar tögeregi de alıp barıla. Svetlana Goritskaya da o sanat yolunu Büyük Onlar kasabasındaki Medeniyet evinde başlagan edi. Svetlana Vasilyevna'nın айтқанына көре, башта о 1979 senesi Natalya ve Ivan Kretsiolарнен teşkil etilgen Viterets Verodnichok numune ansamblllerinde öğrengen. Olar bu ansamblllerge 30 yıl reberlik yapkan ekenler. Sonra ise şu mesuliyet Svetlana Vasilyevna ve onun omur arkadaşı Ilya Goritskiyге berilgen. Olar şu tögereklerge endi 15 yıldan beri reberlik yapalar. Коллектив пользуется авторитетом в Красногвардейском районе, в республике. Очень часто выезжает за пределы республики, очень много выступает. На конкурсах занимает как первые места, так и гран-при. Dilevер Aliyev de öz işdeşlerinin beraber yerli medeniyet evinde kararının 10 yıl devamında yaş nesilimizni idman etti. Dilevер Bey asker olganından beri yaş nesilge sportqa, beden terbiyesine olgan sevgisini aşlamaga arzu etdi. Dilevер Efendi'nin niyeti güçlü, sağlam ve vatanperver nesil terbiyelemektir. Но федерация у нас, я скажу, не маленькая. У нас республиканская федерация. У нас клубы распределены по Красногвардейскому району, по Джанкойскому району. В городе Евпатория тренируются, в Симферополе тренируются. Так что до пандемии, можно сказать, да, проводили очень большие крупномасштабные турниры. Вот. И цель наших турниров всегда это первым делом воспитать наше молодое здоровое поколение в духе патриотизма, любви к родине, вот, любви к близким, вот, настоящих граждан нашего государства в этом плане. Самое крупное, например, участие в наших турнирах, это был 16-й год, когда была в Санкт-Петербурге в 16 году 10-я Олимпиада, Международная Олимпиада боевых искусств. У нас команда с поселка Октябрьского в составе 27 человек выдвинулась своим ходом на автобусе на этот турнир. Достойно выступили в различных направлениях в единоборствах, а также в своем направлении. 18 yaşındaki Emir Manasiryan ise былтыр мектепni bitirip universitetke injineriya azırlaf yönelişine kirgen eken. Lakin sportnen ve tamam хортингнен uğraşmakны ташламады. В свободное от учебы время прихожу, тренируюсь с ребятами. Мне это нравится. Занимаюсь хортингом уже с 11 лет. Участвовал во многих соревнованиях. Вот. Больше мне запомнились соревнования, которые проходили в Санкт-Петербурге. Вот. Они были посвящены 10-й Олимпиаде боевых искусств. Вот. Участвовали 43 государства. На соревнованиях я занял первое место. Лер Шкетович для меня не просто как тренер, он как для меня второй отец. Он нас тренирует, мы для него как сыновья. Вот. Он учит нас не только физической подготовке, но и какие-то психологические моменты может объяснить. Вот. Больше по учебе как-то рассказать, в каких направлениях. Он направляет на нужный путь.
Дилевер Hocanın талебелері оңа пек минетдар олып, оны ич бір вақыт унутмайып, оның бірде бір вақия иле бағлы олған фыкырыны сорайлар. Bizim qaramanlarımız gibi insanlar çoxça olsa, gençlerimiz emin ellerdeler. Qırım Россия империясының тергібіне кірген вақытында Бүйік onlar Ақмешіт қаймақанлығының ташлық қадылығына айыт олған. 1974 сенесінің 8 февраль күні Қырым Русия тергібіне кірген сон шу қасаба Таврия вилаятының Перекоп уездіне айыт олған екен. 1796 сенесінден 1802 сенесіне же Павловның реформаларından соң Новороссийск губерниясының Ақмечет уездіне кірген. Яңы административ бөлінмесіне көре 1802 сенесі Таврия губерниясы тешкіл етілгенден соң Бүйік onlar қасабасы Перекоп уездінің Кучук Қабач вилаятының қысымы оларақ қайт етілгендір. Бүйік onlar қасабасында 3 мектеп, 4 бала бақшасы бар екен. Шу қасабаның мерkezінде ерлешкен Октябрьская школа-гимназия, Красногвардейская, яғни Қорман районының ән балабан мектебі деп сайыла. Мектепте дерлікнен 30 ел çalışқан Асибе Шабанова есе тарих хожасы олып, мектеп тарихыны пек яхшы огренді. А что говорить, в общем-то, о школе? Конечно же, в нашем селении, Бүйүк-Анварском, была впервые построена школа в 1900-е годы. То есть она возникла. Это была школа, которая называлась, в общем-то, вы знаете, училищем. То есть это так называемое одноклассное земское училище. Она была построена в 1900 году. И это земское училище, оно давало возможность обучаться только детям богатых людей. То есть имеется в виду 28 семей зажиточных, которые имели возможность обучать своих детей. В 1900 году, в 1908 году была построена первая начальная школа. То есть, если говорить о первой начальной школе, то там, конечно, было мало учеников. А вот уже в 1920 году была построена школа, которая стала семилеткой, то есть семилетняя школа, которая работала до 1935 года. А в 1935 году эта школа была преобразована в среднюю школу. И выпуск из этой школы, он фактически был осуществлен в 1937-1938 годы. И я хочу сказать, что, вы знаете, выпускники этой школы, их было всего 19 человек. Среди них был и директор нашей школы, то есть директор Погорский Николай Николаевич, который окончил эту школу, потом буквально был призван в ряды вооруженных сил, а оттуда уже отправился на войну. И он прошел всю войну, дошел до Берлина, вернулся в свой родной поселок Бүйүк-Анвар. И здесь, в общем-то, занимался различными видами деятельности, но в конце концов понял, что для него родное – это школа. И здесь, находясь, в общем-то, знаете, он очень многое умел. Он в совершенстве владел, знаете, несколькими языками. Он владел немецким языком, он владел чешским языком, он владел украинским языком. И когда пришел в школу, наладил работу, вы знаете, переписывался с учениками из других городов, даже городов и из других стран. Поэтому мы говорим, что именно он здесь организовал в школе, вы знаете, достаточно много кружков. Он был преподавателем немецкого языка, здесь был вокально-инструментальный ансамбль. Он сам прекрасно играл на музыкальных инструментах, то есть на баяне играл. И поэтому коллектив, который работал с ним, а наш коллектив очень большой, один из самых больших, наверное, коллективов сейчас, в общем-то, начинался с малого количества, а затем, в общем-то, он все увеличивался и увеличивался. И, конечно же, наша школа преобразовалась. Эбетте, оқумышлы ве бір жеттен инкишаф еткен әлі, ойстуған қасабасы үшін бүйік ғурур ве ярдымдыр. Николай Рамда Бүйік onlar қасабасының сады кой сакені олып бүйік ішлер япа. Doğrusunu айтсақ, Николай Рамд үшін туған қасабасы ве оның сакенлері бір айле кібі. Шунun үшін о қасабасының ичтимаи аятында фаал иштирак ете.
рад приветствовать из самого центра Крыма. Вы знаете, в жизни Октябрьского 2020 год был достаточно насыщен. У нас появилось много инфраструктурных объектов, некоторые улицы освещены. И это очень приятно. Здорово, что у нас в поселке проживают очень отзывчивые люди. Мы вместе смогли собрать детей в школу. И эта акция уже проходит не первый год. Вот. Мы организовывали продуктовые наборы для малообеспеченных. И вот буквально на днях у нас закончилась прекрасная акция «Утепляйся». 120 семей получили верхнюю теплую одежду, вот, которая так актуальна вот на сегодняшний день. В этом году также у нас 200 детей получат новогодние подарки. Вот. И это все стало возможным благодаря объединению. Вот. Да, хочется отметить, что в этом году мы остались и без детского отделения. Вот, и это уже не первый наш диалог. И хотелось бы, чтобы в 2021 году вот, юные жители получили необходимые медицинские услуги, и не нужно было ездить в далекий восход, и чтобы медицинская инфраструктура также была обращена в сторону детей. Вот. Поэтому всем желаю, безусловно, энергии, драйва, и помните, что когда мы объединяемся, мы достигаем большего. Көргеніміз кібі, Буюк Онар қасабасы қысқа вақыт ішінде әп инкишаф ете. Шу қасабада яшаған инсанлар есе бұтын ана юртымызның чешіт саларында иштирак ете. Ватанымыз о қадар гүзел ки, оның күч беріжі дағы қыры, кен ве бол берекетлі чөлі, терен, масмавы денізлері инкишаф етмеге, оге кетмеге, илхамландыра. Қырым деген гүзел мекан, тарифыны заман-заман язмақ иле, юрегімде, нағмелерім бітмес, инан, бір мұқаддес сабағымсың, мүддем ешіл бір бағымсың, күн доғышта турк юртларын, шауле сачқан маяғысың, не гүзелдір бар язың, нағмелерін, шырын сазын, бұ дүнияны хейран ете, юрек ярған, хош авазын. Ашып ташқан салғыр нехрын, суын иче кой, шехерін, замет иле, ғайрет иле, гүлендіре, бол чөллерін. Сенсін менім, оз диярым, илк бешігім, ифтихарым. Бақчасарай құжағында күнеш сача ышықларын. Сенің için жаным құрбан, өлсем сені бермем қолдан. Деделерден мирас қалған, жаным саңа олар құрбан. Баба юртым, азиз мекан. Бүгін тарих ізлері программасы ярым адамызның тамам юрегінде ерлешкен Қырымның меркезі деп сайылған Буюк Онар, яғни Октябрьская қасабасы ақында тариф етті. Егерде сіз өз қойыңыз яда шеріңіздің кешміші безі мәневи аяты еле пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.